yazılı kolanış toplar alır. Oşan bakıtı. Üçüncü жыл курулушу башталган. Үкүрдө температура өзгөрүүсүз болот, 14-15 градус жылуулукту сактайт. Проекттин автору Кубанычбек Азаров, калк текебиндегилер ушундай кооздоп үкүрдү ачып турган. Рампалар Жалал абад областына караштуу Марисайга турган болчу. Биздин ата-энелерибиз электр байлануларды айтсак болот. Себеби дегенде электр айымын, арка почкор деп коелу. Тырмагынан же болбосо жүндөрүнөн тумарча жасайт экен, мисалы эркек кишилерге тагылат экен. Кандайдыр бир согуш убагында баланын сөөгү анжыжанда табылган. Илгертеден баштап эле адам баласы ушунчалык Кудайга же болбосо динге ишенген бала сол тарабынан жаткырылгандары Патрик эки делеме калды деление. Ишеке? Патрик эки деление калды. Akşam getirdi de. Böyle olsun zaten. Oğlum böyle işine varmaz. Babam. биз болгон көргүчүлөр аларга супат Dünkü görgüm gezimdoy birinci. Uğulup durat tokuda kabının kaziyetinin doydu bürdü. Boşol kaziyeti doy başkaça. Yıktığı doy taptasa. Kayaktan çıkmak bir geçte Süleyman özümün geldi. Yaktırıp gelip tapmasa. Oşo Süleyman ulay durgan sancırgan. Hasiyet tüydoy can bolgon oşo paygambarımız Süleyman. Uluk saat alıp gelgendir asmandan ulu Kudaydan. Periştesi doy bar degen, Süleyman tosun sal degen. Oşol yerge kurulsudu yık meçit toy tam degen. Buyruğu vardır oşon doy. Oşol gelgendir bunda paygambar. Oşo Kudaydın işin kılığa. Beş memleketten gelgen meymanlar var. Gel. Aliyattan tıraş, karttan tatlı var. Şurada işler. Ha. Şap olsa iki kadar var. Tutlar mı? Taşlar olur. Hakikaten çık olsun. Hakikaten da oluyor. Ne olsun olsun artık. Meymanlar götürür.